alichogira mfuko mbili ni anini mfuko no mwe peke yake wekaira mashilingi marago wana peke yake lakini wewe no ntinko mwendena studio mutongoria karibu ya microphone no nto otwere muno ngoja ambao introduce yourself otwe weta wata gumeteko na kumutwendere. Okay, ibwega bwana Frank Kabete ni gumbita kwa Julius Mwangangi wa Kienja kuma Tharaka constituency sub location yako yitawa Kamanyaki. Na ndeaga nkiuga ibwega nuntu murungu nuntu pa utokire twinde tona na ntuye mndende ya mona abi muno bwana Frank. Good. Thank you sana nontu bagokinya ndagochwete na ndauga at least mboya muntu mbiye twina gware twina mukuru mwithi uri mugwatu mari muno wa thirikari no gitweresa bo thirikari kuruta wira na twenda gukosoa kenda kwirara utakuthina mbere bwega imberi anto kaya lakini natuamberia gake thirikari no ya William Samuel Ruto no kuona bure thiete na mianka ire ikuthira kwina mantu mengi muno atwira ntafanya mi ntafanya mia sita ntafanya thaina thirikari ya William Samoei Ruto antu bakuthatania muno ntu bwa gutenga na kuna kazi bwana Franki thirikari ya William Ruto ngwetigia thirikari itabura kuonaga muthuraniri wa mbeu athuranira mbeu gwika gitakara thuranagira mbeu wetheri ndagwa ya kurigiria matanguria kamikira mapema kanika na ni kinyaga gita kathia kanda kabeu kagake koguo nuntu tuthijaga na mbere na kwanda tukanda tugetera kabura kanyunyua murungu no akaruta ngugi yake na gumbere nuntu tiu twetagira maketha ki mara twanda mbeura tuthuranirite ndendo kwira bwana Frank kagita kara thirikari no ya UDA ya thukirie utongoria twina thirikari inya iri kurukite agunyuma na thirikari no inya gutire president no omwe arwathi ethira nchabi cia nkari inu teo tugwita thirikari achwa tabura mheshimiwa William Ruto achuire nchabi cia thirikari no yake nuntu na ningo nkiumugaruka kurambu mugarukire rukire ko tutigana na bonka bera tona ni thacinge kana tukona na thaiga nona so Mr William Ruto we nkari no yake ya thirikari ya UDA mutongoria ora ari ogo kabere kara nchabi cia nkari ino igwitwa Kenya kana thirikari ino yake umutongoria ora ari mbere agagire nchabi banta takumenya bantu William Ruto takumenya kana thibera baria gutwika munde munene munde nkuma gitini kogu nchabi nino karira kaba nino so nkari bura tumba kugwa tuthiete thaino na thirikari ya UDA utie makosa mari ogo nuntu thirikari ni kugeria bura kuomba nuntu tukathima thaino no kagona kuga kusema tutafanya tutatenga tutasama tutatenda tutatenga kintu kira kinini gikuonekana ikyo tubati gwitigiria nuntu mheshimiwa William na kugeria muno kwaria gwa Rwangai kira kira bwana Frank thirikari ni kugeria muno nuntu karaka nini gakuonekana wethiri kithomo ikikuthuka kathiga kakauma kara kira kyo kionekana rwana rukathiru karutira cukuru watu ikotina gutuma kunene wethiri kanyamu konekana kaonekana kanyagara ki mwananchi mama mboga no kaigwenaga ena kagita gakuthi thokoni kagura kanyamu gake no agachoka kaindi kibandani yake tukeragia gwogu mantuma thirikari ya Ruto itugite muno mirandi mingi muno ikwamite katukeragia monte kondi chieto Tharakanithi Meru na Kitwire batukirite na Nyembu batukire bonde mirandi mingi ni kwamite muno bwana Kienja na miange ere kuringa nthiguru tukatoka mwekira Max kagita kareko kagita karato mbagwikira mheshimiwa William Ruto Max mbuga bai bwana Kabete kuri gintu kuri guntu mbona kumwe kwina tuka kwa guntu kwina irema na mabonde na maiga maingi kutiumba gwikirwa royi spindira guntu kula flat kumba gwikirwa ono kagwa Tharakanithi na Meru na kura kungi gutigere gutari kuruthira gintu ngwitigia guntu guku ikumweshimwa William aukire na kunenya muno na ngwetigia uma takira burambiji gutire bantu kagwa kwina thina na guthira ni tigere mianka iri kauka ni gatigere kana karatumba kuga tukiendaga mheshimiwa William turuthira ngwetigia tongoria betu bonde bari kana ni gwene ndiaga mumthi buri bara baturaga kuona mantu mamu aga ikubatiri kuringithwa na national government batiguskaga aga ikubatiri kuringithwa na national government na kanyamukara bati gutumiki kanyamukana ngwetigia antu babo bagasukuma mantu mamu ki mheshimiwa William na utige ntu kagwa kina thina rutere rwetu
inkuwa no kwaria ngo wena kanywa lakini ndi akenyi bakurira mono bakatheta bakiuga atiri mbere mutaratara uyo imbia igoro ichwa yo alaunchirwe yuanga ugima mwiri NHF tuthamithio kwa NHF tureta ngo gashifa giwasha na kuririkana urende mbesa kuri antu bakuthi cibitari nyegoro bathi yaba kero atiri bagare ambeja cash no ntu NHF tikuruta wera no mongo yembarikite washa ini wire montu bakutheta mono wacha kura kwena muntu kwana ukumbata mbesa kire kacha no tenda ino ngochokia gunyuma ukombithanwa Adani Company benda ukombithanwa JKIA miaka 30 anto kwa Ruto naje kwendia nyaparatazo cha thirikari nyacha ciendwe na kwenda kwendia JKIA no rutigwira ba Ruto no mwega kuringana na maoni mako bwana Kabete JKIA nkiaria mantu manje JKIA kiwanja kiandikete kwariria mantu mandani thirikari nyamu itambaka kugwa ngerekano tika kumtumba kuga mantu monthe mara makuruthika guku Kenya wanagwa ibarabara ya twikankare mongi kubitia njira ya romorara miri saindi imwe utiku mweshima gwiria mugire ni romore saindi inu kira kiriogo kigwanja kiandika mantu mandani nagwe gwetu thirikari kana gwiria Ruto akienda gutukomborera kigwanja gigitwika kia mwananchi wakagenda nontu ndathikiria kimoni makwa nkona ndeke nyingi ichi antu baraba tendaga kuria usuru Kenya ibaba utumira kigwanja kira na betu magira kigwanja kira bandu bena gia chinchire thaino gitietagwo burambi gietagwa tibu gitagwa na dito tangerekano taria muntu fulani kana ria family fulani kogu no agugwe mushima president ajite na njira ya mbere bukimuonaga bukoga ati nakwenda kwenda kigwanja kira kina kwenda guturumurira mbio kwenda kurumura nkuba kiongo kia mburi please ego iga kidioro thaino gento kia kirikuwa kia kiringite vichwa vya watu bonde Kenya imantu bakoniye President William Samoei Ruto batikotana Rigathi Gachagua na baringirwa kura bare bantu amwe 2022 antu bare na there mono na bari na gikeno meanke ere mbere nyerire ibambire kurukana Rigathi Gachagua yane kuiga Gachagua na thina kai Ruto na thina tiankore bwana Frank mantu makuringithanwa kwa antu kutheta bakiuga William Ruto batikothena na Rigathi Gachagua bobutuma mtu ora wena issue ya kuga nigo kana ora wena migambo ya kuga nigo tutikugatana na president mheshimiwa deputy president nigo ntarombegwa Kenya eno turiaga 24/7 bwana Kabete no tire ntugo no amwe Mr President arunga moga nigo antu bako ba Kenya ibo andingira kura na deputy wakwa Rigathi Gachagua lakini nigo tiene imani na Rigathi Gachagua no tire ntugo ngerekano tendi kugwa nkinyiro mono kagitakara bwana Kabete Rigathi kumagarukaga kathia kiuga no ajejia anga mtu nerwa na akiari ogun kwigwa direct ari areke bura kindi kukwaria kiuga kindiki anga arutha nere gwatiri Rigathi nere gogu wanarira kithurwa deputy president akija gutwika deputy president ibari interview na kindiki goriko no tirero kindi arwachinda kindiki nyentu no mogo na kigura cyari ngo chukirike na kindiki ari thaino munene wetu siezi wetu please otire ntugo ndarombegwa arungamite ntugo nwemwe agwa nigo antu bakwa Mount Kenya East kana antu ba Mount Kenya nigo ntire na deputy na nti burankari nti na deputy na bukare bukemenya atigo turi aba antu ba Mount Kenya tutina mbiyo so nyamwera yitagwa thina no thio kagenda bantu kwina twigwa ruterero kajira bwana Kabete kwa kurutukegwa na kwa kurutwa otiomba kwira mtura pengine ro kuthite wake iwo wathe makuruta baino nti wo guthimira muya kajira kariko ende Mr Gachagua natika kwaria kewetaga mtu either ta deputy ta president kana Mr Kindiki kana kwaria mantu makuganga wananchi barutha no ntu umabura buriogo thine no tia Kenya tia mtungine yake no agirite mantu ama no ntu ngerekano na umiria gathi kiuntu ta Kisumu athi arunga mauga antu bakwa na bambona gibukandekera mbere ya president no ntu bubunde go bambinyirie muno mbere ya munene wake president watiridi auga antu bakwa bukandekera ni gogun karibu ndi mumbe na mbaragi ogu no ntu na antu bakwa ba Mount Kenya antu bakwa murima ntietegeria kuthinte nabo kira bantu kathi no ntu nigo ndimbijo antu bakwa ba murima tatia nkuria bwana Kabete akiuga antu bakwa ba murima atithia tena bo na gwene deputy president wa Kenya twana wa Kenya mungiria mari kana mu coast president wa deputy president wake no mwikamba deputy president wake no tigo antu Matharaga county no ntwari ari kiuga murima na twatweki kanyamu karakone kana ka murima uyuwa gwita murima gwethiri barabara cia ruthirito iritigirwa Kirinyaga
cia maboya kuru kaji gatigirwa gwethera ni ciuri gatigirwa gwatuika barabara cia murimi kuru thata ende ti utoruga atiri na ti mantu ma president kana gwethira ugwa kuganga kindi gicujui nini gwethira murima no tuika Rift Valley etuike flat utuiko tie muntu kono gakiru thata ona ti utwenda kuya kwa Mr President tukoma no tuka mwira munene barabara tetu ya Tharaka Nithi ya Nithi tafadhali gwethira gukombekana nithi tuike mundi tuyite agaturi antu ba Tharaka Nithi barabara ino tuthondekerwo twitio no tutigo tuguskana mbio tuguskana na Nithi ino yetu gwethira mantu makuga mheshimiwa Kindiki no akuthima bubo gitini ntiko otire ntugo ndarombegwa ntugo no mogu Kindiki nakuthite kwa president athite kumwira ruta Gachagua ombekira deputy nenkwera Kindiki bwega muno no ntungu giake iranenkerwe akarita mwana rikigerioni kwabura kuonaga mwana rikigerioni watitinda kuri mwarimu mpere ma kigerio kia biuria 50 biambi wego no ntuno athomithiru mwarimu gongo giake mwitwa kurutha gwe ku Kindiki na sasa no ntari rutangu giake mturariganire tingu giake deputy president Mwangangi thaino itwe no gurene itwe na muka ndi na mwekoro kabete wenwetu mwekoro wakwara muchinkani ne kabete nkangame kumuthungira kumutonyera tinyere kamutonyera no akawo mwene wokiri ntamutonyera no akokiri ikorane wamba kwethwa no support mbura mukojo kumutonyera tia kila kidogo tia kunjua wana nkimutonga no tikwaria that means koranya we gondo kuwatambaru ntira mutobu mukwagu na kara President William Samoei Ruto manto ma impeachment bakwanja kwario na bunge president tiaretie manto korenyo wana kumira and defend Gachagua itokwenda kuwa President William Samoei Ruto no mwa support impeachment ya Gachagua bwana kabete turi antu ba Kenya kwithine mwatu ga twiniogo gintu gitagwa mugambora gumagandene muntu mwega muno sorry ngania akubetiritie kana kona gwarthana gugana kubetirio kamwira pole turekanira bai manto mathire tuthimbere antu baingi bakenyi bega bena kurituri mugambo uyu ambunge betu ba national government magana mairima ma 90 about 349 yes bare 349 Gachagua nwenka na ni munene wa antu baba gwitwa ambunge so obisi bwa president botiumba kwegwa Gachagua omba kugwa na ari na bumuno ontomba kugwa mantu mamano ntu akumego na akwaria na nakono kweri makumwinyeria abati kumagaruka gatene akathia akona isiene ni kundingithia na munene wakwa na kiripengine no agugwa ka twasimu gomba kugwa president ataiji lakini deputy akaumagu no ntu munene wake kwa agochuku pengine na mantata mama akaumagaruka kathikirigwe akamwira munene ndegirwe kwina 1 2 3 lakini please na wethiri bakwaria ngerekano mbunge kana mwananchi kana mturo gwothe ko agushuka kiuga na kwari mantu marai akathia kamwira munene ndegirwe bakiuga kwina gikina ndarire ngondu ino ndarire ngukucheithe ndauragire sijui kabaka gata bateri ni go munene tafadhali ntiro thite gintu kiriku no kegwa please kwe gintu takike gukinyirite kana gigagukinyira geria nionda kwira tafadhali ntina mandu tamariku no ti mandu tamama ndinamo so ntikuona bura mumbunge omba utagara deputy president watuika president na kwegwa mujumbe nkerukia bura kwegwa munini wake good buthikiria twina Julius Mwangangi Kienja ndena studio noe tukona muwati mbaru mwana wa thirikari kirori tigwira no kero tume SMS muri kiuri kenda chokia tumakire 20876